السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel خينيا تصفير أفان أورمو إمي خجا مرة سبسكرايب في شير لايك نور خيسن را هيتو سنو را جمّن وردفا جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gaarin caal. Gorsa bareedaa fudhadhaa gorsa Nama bareedaa. amala gaariin si caale jaalalaan caalin. Nama jaalalaan si caale yoo mal gootan jaalachoo isin jaaladhe qaaboo mal fiddan. Namni muslimaa namni mu'mina dhugaa mu'mina daqiiqaatii miti mu'mina haqiiqaa nu haa godhuuti. Dhikrii tana laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir. Namni mu'minaa guyyatti yoo xiqqaatte tar meeqa jennanii beetanii dhikrii tana tar 230 yeroo mara ingiliffaa tamaariyoች ዴይሊ jechuu qabanii beektaa aboo hakaa maaliin nu dhufte isa abshiriin sinjaa wajji lakkoyna garuu san dura takka sallu ala nabi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi hadiisa sheekootiin lamaan odeeffan min hadiisi abi hurayrata radiyallahu an dhikrii ganamaatii fi dhikrii galgalaa keessatti rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam taraa dhibba laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa alaa kulli shay'in qadiir ja'an ganama dhibba galgala dhibba meeqa dhibba lama صلاة واجبة إيجا فتت صلاة ما فيت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إيجا جت مجد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جت صلاة شنن قيست هجوميك جتين تن هجوشن هاي أقسمت أماس أوفقا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دينك حبيبي في الله سبحان الله ترى صدومي سدي الحمد لله ترى صدومي سدي الله أكبر ترى صدومي سدي جزيت ماليني دبنتا قلتان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شان ريفون تنشان أمان تنشان Quran intaane meeqa dhibba lamaa fi 10 qabu. Du'aayin tun du'aa bareedaa. Salaata subii booda hoggu 10 jechuu qabdaa jee Rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam meeqa dhibba lamaa fi 20. Salaata maghribaa booda hoggu 10 jechuu qabdaa jee dhibba lamaa fi 30 hin jenne mee takbiirtaan isa jirte awwa rabbii jirahu Allahu akbar. Yoo xiqqaate guyyaa arafaa tana caalaa jechuu qabna. Jechitun jecha ikhlaasaati anaa fi isinii fi hortee teenya. Jecha tanaaf warra jiraatu jecha tanaan warra jiraatu isirratti warra du'u rabbiin haa godhu aquluhaa bilaa bukhlin ashhadu an laa ilaaha illaa hu akka haafiz ibnu rajab al-hanbaliin jedhe xayyaba allaahu saraa qorqodummaa fi duyna maleedhaan isii tana ja'aa jedhe bar haqaan gabbaramaan hin jiru allaha malee maaltu fide yaman maafar yaman mafraata du'aa'iin guyyaa san keessatti qeebalamtu ilmoo hin qabdu jaartii fuutee jirta atis obboleetii tiyya jaarsa heerumtee jirta ilmoo hin qabdu harka kee gama mootii moototaa qabi yaa rabbi nutiifis dasii ija keenyaa yaa rabbi nuu kenni dhungannee haa ergannu garuu ilmaan qaceelloo nuu kenni ji'i qaradhu ilmaan naa kenni qofa hin ji'iniin rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dhurriyaatina qurrata a'yunin waja'alnaa lilmuttaqiina imaama dasii ija keenyaa nuu kenni ijoollee saalihaa warra si gabbaru yeroo nuti duune leelii dhaabbatee warra du'aa'ii nuu godhu warra da'awaa godhu warra tawhiid irratti nama yaamu aqiidaa qulqulluu atiis obboleessa kiyya dalagaan qabdu harka kee kaasi ilmaanis si jallate harka kee kaasi aboo filistiin akkatti jirtu ni agarta aboo rabbii isaaniif haa dirman hargii rakkoo keessa dhiyoo tana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel خينيا تصفير أفان أورمو إمي خجا مرة سبسكرايب في شير لايك نور خيسن را هيتو سنو را جمّن وردفا جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.